بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني إنك أنت السميع العليم والله im për ty agjerova me furnizimin tënd bëra iftar, atëherë pranoje prej nesh, ti je ai I cili dëgjon dhe ai I cili din. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu fataqabbal minni innaka أنت السميع العليم والله im për ty agjerova me furnizimin tënd bëra iftar,